Fadha nimalize. Acha nimalize Fadha. Acha nimalize. Mubunge wa Mathira Eric wa Mumbi ona ndanarekwo akorwo akirikia kwaria. Fadha. Na mimi ni wa Mathira, hakuna mahali mnaweza nipeleka. Ukweli ni kwamba Rigathi Gachagua hajasaidia huyu mama. Wa Mumbi auma hakuhi kuremwo kuma kuria Kirinyaga thutha wa gukorwo agiukirira former deputy president Rigathi wa Gachagua, na cieko ici cieko wa Mumbi cioka nduku nini tu thutha wa president William Ruto gukorwo agithiururukio Mount Kenya ni ambunge ta wa Mumbi, akirwo no ehoke gicigo giki kia Mount Kenya wona gwoka mwaka wa 2027. Hatuungi msimamo wa Rigathi Gachagua. Hiyo ndio tunasema. Wa Mumbi egwikinyitie mathiko-ini kuria Kirinyaga county eciritie it is business as usual oto waragithiururukagia president gicigo giki kia Mount Kenya, but maundu makorirwo makimugaruruka o rimwe o riria gwiciritie no akorwo akiruga nja wa script ya mathiko na akorwo akirehe siasa cia gukirira Gachagua. At first wa Mumbi ni akuhetwo welcome ciake o ta mutuguria aikari makiwelkamaga atongoria agisiasa, na niho igongona rikianjia atongoria kanitha ni makurutite warning makiuga siasa itikarehwo mathiko-ini macio. No wa Mumbi riria akiheirwo kang'ero arie ona we no agukorwo akiruta mawatho make, no niguo maundu magikorirwo makimuhanikira. Sisi kama watu wa Mathira hatuungi msimamo wa Rigathi Gachagua. Hiyo ndio tunasema.